Pemirsa ring tanggal 11 Januari, Bali nguningayang penincapan Bali kasus COVID-19 yening sayhang ring rahina sudurung nyane wantah adiri pasien. Wenten nama widangan saning nguningayang kramanipun keni virus corona. Pasien kenak mawawa sayhang ring kasus anyar. Gatra becik sani kepanggih nenten-wenten pasien padem sangkaning COVID-19. Anut ring data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, wilangan kasus anyar sani kauningin inucap kantos yodiri. Dados nyane wilangan kumulatif kasus sani ketampinin Bali kantos langkungan 1 tali diri. Pawawahan kasus ring tanggal 12 Januari kauningin rauh saking 6 kabupaten kota. Luire, Gianyar, Tigang Diri, dan Pasar Kalidiri, Bangli, Tabanan, Badung, Jembrane, Suang-Suang Adiri. Raris tiga kabupaten nenten nguningayang pawawahan kasus inggih punika Klungkung, Karangasem, Biwah Buleleng. Indik wilangan kumulatif pasien padem Kantun Degdeg inggih punika langkungan Petang Tali Diri, Luire, Petang Tali Nanggu 55 WNI, Miwah 6 Diri WNA. Kuentenan pasien kenak mawawah kali diri. Dados nyane wilangan kumulatif ipun kantos langkungan 1 tali diri. Wenten kali kabupaten sane ngawawahin pasien kenak inggih punika Badung, Miwah Gianyar, Suang-Suang Adiri. Papitu kabupaten kota sane nenten nguningayang panincapan pasien kenak Luire, Jembrane, Tabanan, Klungkung, Karangasem, Bangli, Buleleng, Miwah Denpasar. Indik kewentenan kasus aktif wenten 6,5 diri. Sampun kasiagayang 53 rumah sakit rujukan, Miwah 1 telung benang genah isolasi sane wedar ring kabupaten kota, Miwah Provinsi Bali. Romangkin Bali madue kapasitas isolasi terpusat kantos ulung atus nanggu ulung dase 3 bed. Dia Dewi Bali Pos nguningayang.